Kerana kinong thokot kubor batlat partai kubor hadian ke meeting balalong menta kasngi Presiden ke HSPDP uba pi pangyang ulai thu baka seng kapenpau ya kejung Sngew burom ya Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kapala shimkhia ban ya pynbeit ya upod usam hapedeng ke Meghalaya bat ke Assam. Kadairu kan manifesto jumpa parti. Sebenarnya ini penpau isu ya kan ke MDA government. Pada baru di partners kebetulan aku ke MDA. Ibadah kawai kesur. Lilang ni je. Bantuan no. The solution kan tentu ya kan ke jing kerja aku. Pihak kabinete bagani ni penpau sini ni isu terpang ni Chief Minister Mr. Conrad Sangma. Bangi iba dari kani ke Sorkar ada nam bakala banong bagla shimkhia kata-kata ba shwa banwan ra ya ni tentu apa yang kias jelala ni kias ini secara Meghalaya Minister juga ada on official meeting but UCM juga asam lah bun sin banyo kata ke mesti jong ke Shillong but ringkat ke jing ya shimjimut jongi barfai ki partners dengan MDA but mental lele ila shimru ya jing ajimut jongi ba ya barok political parties mo ini dan lang antam ke district committee jong ka interstate boundary bangi bulang iki panya khatlang banya railang ke ibu hatam bangi yo ban rai kun ka state kalau ke issue ini lalu kata ni penpau ya ke jing sungu ya ke Sorkar nomor ba kalau perlu kamru ya ke jing pynbeit ini pusam dah kaba omsom lah ino what ini seng halang ruk de mo bat kiwe badan interest saya dengan kamu pynbeit kam tam dia ke district council ba ke ADC di lengba ke jidon jong di ADC jongi ruang tu di shimkhia ba di ajimut yang lap ko ke West Kasih district ko ke jing penyat jong kredit committee di penpau isu upaya ke West Kasih Hills government kalau bu ya way di emergency ni ba return dengan tongkar kalau minister benrom dan hangni ke musketi dengan parti ban chair dan ban lead ya dengan committee berbeda ba contoh West Kasih district dan di pau di dokumen dan ngejruk ni nama ya solution berbeda long pending dispute kaba somla ala pan settle dah ke jing kelang dah ke lang ada kolektif responsibility juga Sorkar berkunjung dengan opposition di dalam negara kita. Sebagai segi